Dušana Ignjatovića, direktora Vladine kancelarije za ljudska i manjinska prava, predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esad Džudžević je upoznao sa aktuelnim problemima vijeća. Vladina kancelarija za ljudska i manjinska prava je dobar mehanizam za uspostavljanje odnosa sa resornim ministarstvima, rekao je Džudžević. To je prije svega naravno održavanje odnosno raspisivanje održavanja izbora za novi saziv Bošnjačkog nacionalnog vijeća kojim bi se obnovio legitimitet rada ovog vrlo važnog organa manjinske samouprave i naravno skrenemo pažnju na ovu klasičnu priču u one 4 oblasti koje imamo program od službene upotrebe jezika i pisma, preko obrazovanja, zaštite kulturnog nasljeđa do informisanja. U svim tim oblastima naravno je smanjen, redukovan kapacitet rada i ovog vijeća i naravno, rekao bi na neki način, povećan jaz između ovog organa manjinske samouprave i resornih ministarstava u novoj vladi i tu je naravno Vladina kancelarija zgodan mediju, zgodan mehanizam da uspostavimo i učvrstimo te odnose između Bošnjačkog nacionalnog vijeća i drugih naravno nacionalnih savjeta i resornih ministarstava i u tom smislu je naravno vrlo važno, to smo podcrtali u razgovoru, da kažem, obnova rada Savjeta Republike Srbije za nacionalne manjine, koji jest zapravo zamišljen da bude taj koordinator, odnosno most između problema nacionalnih zajednica i onoga što je obaveza države u smislu vlade i resornih ministarstva. U tom smislu nam je pravo zadovoljstvo da smo danas imali priliku nakon nedavnog razgovora u Beogradu, da je ovdje u Pazaru, porazgovaramo o tim problemima. Nadam se da je Vladina kancelarija dobar mehanizam, da će se pokazati efikasnim mehanizmom upravo u ovoj sponi između potreba, problema Bošnjačke nacionalne zajednice u Republici Srbiji i Vlade Republike Srbije, odnosno nadležnih resornih ministarstva. Kancelarija za ljudska i manjinska prava postoji da bude posrednik između nacionalnih savjeta i drugih ministarstava i da pokuša da se uspostavi saradnja, rekao je Ignjatović. Ono što je posebno važno, na čemu ćemo mi insistirati dalje, to je ovo što je gospodin Džudžević rekao, što smo se danas složili, dakle da se Republički savjet nacionalnih manjina da se okupi, da počne da radi i da se počne da se rešavaju problemi koji ih očigledno ima i koji su dosta slični za sve nacionalne savjete koje smo obišli. Naša ideja je bila odmah na početku da ono što je naše nadležnosti, dakle da finansiranje ono što ide iz budžeta, da se nastavi sa tim, pošto je u periodu izbora došlo do malog zaostatka, to smo uspeli da uradimo, pokušat ćemo da se Republički savjet za nacionalne manjine što pre sastane, pokušat ćemo da uradimo sve što je do nas, da imamo jednu iskrenu i normalnu komunikaciju sa nacionalnim savjetima. Ja sam veoma zahvalan gospodinu Džudževiću i što nas je danas primio i što nas je posetio u Beogradu. Nadam se da ćemo imati dobru komunikaciju, nadam se da ćemo uspeti da rešimo neke od problema koje su i u našoj nadležnosti i ono što sam rekao, dakle mi nekakav čarobni štapić nemamo, mislimo da ukoliko je moguće da napravimo neke male pomoći i to u Srbiji su inače ti mali pomaci u dobrom pravcu veliki pomaci, nadam se da ćemo to uspeti da uradimo, a ono što mogu da obećam jeste da će i Bošnjačko nacionalno vijeće, kao i sve ostali savjeti nacionalnih manjina imati iskrenog sagovornika sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava i imati otvoren kanal komunikacije, tako da uvek govorim 90% problema je uvek problem i komunikacija, 10% problema da identifikujemo i da pokušamo, ako smo sposobni, da ih rešavamo. Tako da to je sve. Kakva je realna šansa da izbori za nacionalni savjet Bošnjaka budu raspisani do kraja godine? Na to pitanje ne mogu da vam odgovorim iz jednostavnog razloga što je nakon donošenja novog zakona o vladi ministarstvima ta nadležnost koja se tiče izbora savjeta nacionalnih manjina i registar su prešli u nadležnost Ministarstva pravde i državne uprave, ali ono što mogu da vam obećam jeste da ću svakako upoznati nadležne o ovome o čemu smo mi danas ovdje razgovarali, a mislim da to nije nepoznata tema, da taj problem nije poznat. Tako da ono što ćemo mi sigurno preneti i reći, preneću sigurno reči predsjednika Džudževića oko toga
kako on percipira te probleme koji ima u ovom trenutku, oko legitimiteta ovoga saveta. Prosto to je to. U ovom trenutku kancelarija kao legalni, da kažemo, savet vidi ovaj savet, bez obzira što su tu ljudi drugačije zovu, ali to je savet koji ima puno ingerenciju. A neka druga pitanja koje je gospodin Đurđević otvorio, pitanje legitimiteta, naravno da ćemo to poneti nadležnom ministarstvu i ljudima koji se tamo time bave.